Kagita igakurukite kare urimi bwa marigu bwonagwa ta urimi bwa kawithire no indi urimbu kabwitite na mbere gucenjia muturire jwetu ni untu nandi buritungatirwa ta urimi biashara muno urimi bwa mbegu iji ya kinandi ira ijikene ta tissue culture. Tissue culture banana tissue culture injire mwe euchiarithania mbeu haraka nikenda mbeu ing'ana ithirwa ingei ekwanda na ni untu bwa mathina za mirimo iregwataga marigu nikyo gitumi ataramu bezire na mutaratara juu jwa mbeu ira itarami ya marigu. Tije nandi twina challenges nyingi ira ciumanagia na mirimo na inyamithetu kwou igukubwira muno ki murimi ndira chagura urimi bwa marigu bati chukacha. Mbegu iji ikirigu giki itigoro muno murimi ari na ciringi 150 na kugura mbegu na ikirigu gikuraga na rwiro muno na wega bwa kirigu giki gitigwatagwa ni mirimo kana kwithukirwa ni tunyomo turia tunyamaragia marigu. Gakura very fast gakura jaka uruteri kuma wanda wekinya mweri jwa 10 already nkorombe ni thairo yo form wekinya mweri jwa 13 kana 14 already bunch kuekethirwa irede na bunch inene na kwambiria au igwike marigo thokone na wambi kuona faida. Karigo kaka gatina aria tunginyo tumba kana utingi tunginyo twithara tukurukirite o jonto gakare mubkone ndio kanda ko gatithirwa kaina into ya nematodes na gatithirwa kaina weevils ko gakethirwa gaikarigo clean. Ririo kwambiria urimi bu ba marigu murimi no mwanka uthuranire munda jwa kubwega. Ukirima tissue culture no kwenda ikwithirwa wina munda uprepete kwaitare in advance nekenda ukathurana marinya alafu marinya jau ujathuranire kwina time kenda jatukanga watukanga ikutweta withering na chunko alafu ujukie mboreo wejukie mboreo ndebe ijiri mboreo yete kiraki ina mpio otonyithia njera mboreo ne utigwa mwanki then othithio u ujukie muthetu jura jwetagwa topsoil jonto ukiri ukinjerinya ukethirwa ina mithetu iri jwa fiti mbere topsoil jwa fiti wingi thingatiritie bottom soil muthetu jo jwetagwa topsoil jwethera jwe nonoru kwa uongania mboreo no ukuongera onoru uchoke ujukie gramu 250 grams tia phosphatic fertilizer ukoroganie arafu urinde kirinya. Urimi bu bwa marigu jaja ibutigagira ati murimi akuona baita inene nyuma ya kagita gakai. Uomba ikwithirwa ina marigu 340 o kirika na iwire mini ukona o irigu rimwe ndene mwaka jwa mbere indi mwaka jwa mbere yukuthira witite kwa jwa iri kamwambiri au ukethirwa ina irigu rimwe mwanka marigu 340 ukeje kwendia marigu jau na bei nthiburu chiringi 300 ukena ukethirwa ina 340 bunches multiply na chiringi 300 ukona ukethirwa ina nkuruki chiringi ngiri 90. Murimi rikana kirigu ni byakure biri gitumi muno kiri mwiri jwa muntu. Kiri urimi bwa marigu is very profitable jonto itwije marigu jatwa gintu twita vitamins kwina vitamin A kwina vitamin B na ginya kwina vitamin C na orere gundi kana inya itona mandini jaje tagwa kana mineral etagwa potassium kumane na erigo kwa marigu jaina faida muno. Kiripotera Wero TV murimi uri ume mbita kome kinywa.